Uskoro ćemo ostati bez goriva za sanitete ako se ovako nastavi. Naš snabdevač je takođe za gorivo iz Kosovske Mitrovice, znači i mi gorivo plaćamo isključivo u dinarima. Ako se bude ovako nastavilo, a već se dugovi gomilaju, ne zbog toga zato što Srbija ne prebacuje nama novac, nego zato što mi ne možemo da platimo adekvatno gorivo. Četvrto je grejanje. Ova bolnica se greje na mazut, takođe snabdevač odavde s ovih prostora, plaćamo znači i mazut u dinarima i mazut ne može da dođe u količinama u kojima nam je neophodan, odnosno i tu ćemo napraviti ogromne dugove, nismo u mogućnosti da izmirimo našeg dobavljača, da mu platimo to u dinarima. Da bi bolnica normalno funkcionisala, znači s obzirom da smo mi stacionarni tip, odnosno tercijalni tip ustanove, nas za održavanje instrumenta, odnosno medicinskih aparata, poput CT-a, rengena, obslužuju firme iz centralne Srbije, koje su dobile to na tenderu, i Srbije i odavde iz Kosova i Metohije. Ni te servisere koji održavaju naše aparate mi nismo mogućni da platimo zato što smo u obavezi, znači da ih plaćamo, jedino platežno sredstvo koje mi upotrebljavamo su dinari. Ne možemo ni njih da platimo. Majstori koji održavaju za tehničko održavanje, znači to su liftovi, struja, voda, takođe s ovih prostora traže novčanu nadoknadu u dinarima. Ova konferencija za štampu je ujedno i apel međunarodnoj zajednici i svim političkim činiocima, znači koji mogu da utiču na Prištinu da se ova odluka odloži. Mi smo pristalice dijaloga, mirnog rešenja ove odluke, a ne ovakvog naglog donošenja jednostranih odluka koje imaju za cilj samo jedno ovde eskalaciju, znači problema ovde na terenu, koja utiče i na zdravstvene radnike, a takođe utiče i na običan narod i šalje se signal običnom narodu da treba da napusti ove prostore zato što neće imati uskoro ni svoju valutu. Ono što nas hrabri je to da su izjave predsjednika države, gospodina Aleksandra Vučića, koji je rekao da novca ima dovoljno, odmah da znate sva davanja koja dolaze iz Srbije su potpuno redovna,